هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. دوستان عزیز، دوستان نورس من، دوستان جوان من، امروز شبکه بهارستان به ما یک امکانیت فراهم آورده است که با هم واخوریم، صحبت کنیم، از شعر و ادبیات صحبت کنیم، از کتاب صحبت کنیم. و این پیامی که من در آغاز گفتم هیچ شادی نیست اندر این جهان، زیاده از 1100 سال است که هرچند استاد رودکی بر وقت شما میدونید سال 941 از دنیا گذشتن، اما زیاده از 1000 سال باز همین پیامشان زنده است. یعنی که سخن جاویدانه است. سخن واقعا هم پیام شاعر جاویدانه است و بینید که 1100 سال باز همین شعر خوانده می شود. و برای همین هم ما به اون خاطر اینجا جمع شدیم که باری دیگر از جاویدانگی سخن یاد کنیم، باری دیگر از بزرگی ادبیات تاجیک حرف زنیم، باری دیگر صحبت کنیم که این ادبیات، این زبانی که من شما حرف میزنیم، این همون زبانی است که 1100 سال پیش استاد رودکی حکیم فردوسی با همین زبان حرف میزد. бузургмеҳри баҳодур 9 июли соли 1992 дар деҳаи ғазантараки ноҳияи ғончӣ ҳоло деваштич ба дунё омад. соли 2010 мактаби рақами 51 зодгоҳро хатм намуда, ҳамон сол ба донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дохил шуд. мавсуф маълумоти ихтисосии филологи тоҷикро дорад. соли 2014 барои идомаи таҳсил ба Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи илмҳои Тоҷикистон шомил шуда, соли 2016 соҳиби маълумоти дуввум гардид. фаъолияти меҳнатиашро дар моҳномаи Истиқбол оғоз намуда, аз соли 2014 то ҳол корманди рӯзномаи Ҷумҳурият аст. соли 2016 нахустин маҷмӯаи шеъриаш таҳти унвони ҳандболи турнаҳо дар нашриёти Истиқбол нашр гардид ва соли 2017 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. соли 2018 сазовори ҷоизаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи адабиёт гардид. намунаи шеърҳояш бо забонҳои англисӣ, чинӣ ва узбекӣ тарҷума шуда дар маҷмӯаҳои алоҳида ва матбуоти даврӣ интишор ёфтаанд. имрӯз ман шумо дар бораи китоб ҳарф мезанем, дар бораи шеър ҳарф мезанем, чунки рамзу намоди ҳамин миллат, рамзи ҳастии ҳамин миллат суханаш аст, шеъраш аст, забонаш аст. ина ман нагуфтам, ина бузургтарин олимо, шарқшиносои ҷаҳон гуфтанд ки нишонаи ҳастии ҳамин миллат забонаш аст, суханаш аст. барои ҳаминам имрӯз мо бо шумо суҳбат мекунем. дар суҳбат хоҳиш мекунам озод бошед. ҳар саволе ки шумо пурсидани ҳастед, ҳар мехоҳед ки ба он саволтон посух гиред, муроҷиат кунед. имрӯз банда бузургмеҳри баҳодур ҳам меҳмони шумо ҳастам, ҳам мизбони шумо ҳастам ва дар муҳити бисёр нозанин, дар муҳити китобхонаи ба номи шоири бузурги мо Мирсаид Миршакар ҳузур дорем ва дар ҳамин муҳити бисёр аҷоиб ки дар оғӯши китобҳо, дар иҳотаи китобҳо мо ҳамин барномая бояд ҳамин маҳфиламоя баргузор кунем. шумо медонед ки бо фармони, бо амри махсуси сарвари давлат 2 сол аст, имсол соли дуюм аст ки 2 озмуни бисёр бошкӯҳ эълон шудагӣ аст. яке озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ва дигаре Тоҷикистон ватани азизи ман. дар ҳамин аслан ин вохӯрии мо ҳам давоми мантиқии ҳамун озмунҳо аст ва ман хоҳиш мекунам ки ҳамчун иштирокчии ҳамин озмун, ман бовар дорам ки баъзеи шумо дар ҳамин озмун иштирок кардед, дар фурӯғи субҳи доное ки беҳтарин хонандаи китоб бояд муайян шавад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам шумо дар рафти барнома аз китобҳое ки хондед шояд савол доред, шояд аз китобҳое ки аз ягон шеъри агар маро хонда бошеду дар он маврид ягон савол дошта бошед. чӣ хеле ки сарвари давлат ҳам борҳо такрор мекунам, ояндаи ҳамин миллат шумо ҳастед. дер ё зуд тамоми соҳаҳои ҳамин ҷамъият шуморо интизор аст. шумо бояд мутахассис шавед
من سخن به شما میدم. دل من عرصه سوز و گداز است، راه مقصود من شیب و فراز است. بهار آوردن من نیست آسان، به مثل ترنه ها راه هم دراز است. شاعر را چشم ملت میگویند. شما زیبایی طبیعت، نکی و بدی، عالم و آدم را چگونه تاثیر میکنید و چه خیلی میبینید؟ همون دو بیتی که شما قرائت کردید در نامگذاری دو کتاب من اساس شدگی است. همبالی ترنه ها، چون اونجا میگم که به مثل ترنه ها راه هم دراز است. کتابچه اول ما برای همین هم همبالی ترنه ها ماندگی هستم، چون که ترنه مژده بهار را میبرد. به همین خاطر همبالی ترنه ها میگوید که ما خواستیم مثل ترنه از بهار مژده دهیم. البته از بهار معنوی، از بهار ادبیات البته مژده آوردن خواستیم. و کتاب دوم ما که سال گذشته چاپ شد، این هم از همون دو بیتی گرفته شده. از یک دو بیتی، همین دو نام کتاب من از یک دو بیتی است. بهار آوردن من نیست آسان، سیوم مصرع همین دو بیتی. من بهار آوردن آسان نیست گفته کتاب دوم نامگذاری کرده هستم. و واقعا هم همین دو بیتی به دل خودم هم بسیار نشستگی است، زیرا که دو نام کتاب من از ترکیب همین دو بیتی گرفتم. و به سوال شما جواب، اصلا ادبیات در مجموع، نه تنها من که در همین میدان ادبیات نوراه هستم، هنوز شاگرد همین میدان بزرگ ادبیات هست، نوراه هستم، نه به همین میدان وارد شدم، بلکه تمام ادبیات جهان و از جمله ادبیات بزرگ ما شروع از استاد رودکی تا حضرت بیدل و احمدی دانش، همه یک چیز را میخواستند: مذمت کردن بدی، یعنی باید بدی انکار شود و نیکی ترغیب و تشویق شود. یعنی آدمیزاد، بنی بشر باید به نیکی گراید، نیک باشد و بدی را از بدی پرهیز کند، از زشتی پرهیز کند. ببینید همیشه ما بین دو قوه در حیات همه من شما، حتی در حیات از همین کودکی که شاید تازه 12-13 ساله میشویم و به فرق نیک و بد میرویم، در دل ما همیشه دو قوه مبارزه میبرند، یکی بدی و دیگری نیکی. یعنی قوه های اهریمنی میگویند اهریمنی بدی است و قوه های اهورایی میگویند قوه های نغزی نیکی. برای همینم اصلا نه تنها هدف من بلکه هدف ادبیات همین دو چیز باید به خوانندگانش، به مردمش، به ملتش باید فهماند که نیکی همیشه، اگر نیکی به دل شما غلبه کرد، شما خودتون خوشبخت حس میکنید، شما دیگر را احترام میکنید، شما در جمعیت آبرو مییابید، مادر شما، عائله شما، آینده فرزندای شما دوست می‌دارد، احترام میکنه. وقتی که بد میشوید شما میدونید که عاقبت بدی چی است. برای همینم من همیشه تا اونجایی که میتوانم به بدی مبارزه میبرم. به بدی آدما میدونید که هر خیل مبارزه میبرند. هستند اونهایی که یراق در دست در سرحد ایستادگی هستند، هموطنای ما، شاید برادرای شما باشد، شاید برادرای من باشد، در سرحد میستند. هر کسی که از سرحد به وطن ما غیر قانونی وارد میشود مبارزه میبرد، یعنی که با یراق. خوب ایا با یک گروه دیگر مبارزه میبرد به بدی، با صنعت تئاتر. در تئاتر نمایش میرود، در نمایش قوه های بدی اشتراک میکنند، قوه های نیکی. در ادبیات هم همین خیلی است. من در شاهنامه بینید، در شاهنامه هست قوه های بدی، هستند یک گروه آدمایی که رستم را نمیخواهند به رستم سهراب پسرش را معرفی کند، رستم و سهراب به هم به میدان میارند. اونها قوه های بدی هستند. نمیگویند که سهراب پسری تو است، به رستم هم نمیگویند که سهراب پسری تو است. میخواهند به هم دیگر جنگند و عاقبت بدی چی میشود؟ سهراب از دست رستم کشته میشود. یعنی که نظری هر کسی که ایجادکار اصیل است، هر کسی که واقعا با ادبیات نفس میکشد، هر کسی که با ادبیات نفس میکشد، اصلا همین دو چیز در نظر دارد: نیکی و بدی. قهرمان های نیک هست میدونید در ادبیات همه خیر، و مثبت و منفی. بیشتر شما میدونید که قهرمان های مثبت هستند، قهرمان های منفی هستند. و مقصد ادبیات همین است که با همین راه هست. مثلا تمثیلی روباه مکار هست، مورچه دانکش هست، شیری درنده هست، گرگی درنده هست که همیشه زیان میرساند. و در برابر این مثلا هست آروی زنبوری اصل که از گل به گل نشسته اصل جمع میکند، نیکی میکند. همین خیر. برای همینم ما با همین راه ادیبا چی گفتن میخواهند که
назари ман ҳамин хел аст ки тавассути тасвир кардани тавассути бо қалам мубориза бурдан зидди бадӣ бояд бадӣ инкор шавад ва некӣ ҳамеша ситоиш шавад. хуб шумо дуруст фаҳмидед мана? барои ҳаминам шумо вақте ки адабиётро мехонед мебинед ба одамҳои ба образҳои ба тасвирҳои бад нафрат меварзед ва онҳое ки нек ҳастанд ҳамеша некӣ мекунанд, ёрдам мерасонанд. як кӯдак ҳаст масалан дар як ҳикоя ҳамеша ба як кампирака бораша мебарад, ба ҳамсоя бомаша биромада барфаша бел мекунад, некӣ мекунад. шумо мегӯед ки ман ҳам мисли ӯ шавам. яъне ки адабиёт ҳамин хел аст. қувваҳои некӣ бояд шумоя аз қафояш барад, қувваҳои бадӣ шумоя аз бадӣ дур кунад. бори аввал кадом шеъри шумо чоп шуд? шеъри аввалини ман албатта уна шояд шеър ҳам гуфта намешуд. аслан дар ҳафтаномаи овози ғончӣ гуфтани як ҳафтанома буд. ҳозир номаш набзи деваштич шудагӣ аст. ҳамин хел як нашрия буд. имрӯз ҳам ҳаст бо номи набзи деваштич. албатта он шеър набуд, як мисли шояд як чӣ гӯям як ҷумлаҳо буд. аз муҳаррири ҳамон газета ё ҳеҷ ёдам намеравад, ҳанӯз соли 2005 буд. ҳамон ҷумлаҳои мана он кас назм карданд, ба назм дароварданд ва бори аввал дар ҳамон рӯзномаи набзи девашти чоп шуд. 8 мисра буд. дар бори оби соф, об буд, дар бори об буд. чунки ҳамон сол медонед ки соли 2005 соли оби тоза эълон шудагӣ буд. барои ҳаминам дар бори об буд. ин хел буд. ман 4 мисраша аз ёд медонам, мегӯям шумо ба 8 мисра буд. оби соф нӯш мекунем, ғам фаромӯш мекунем, дар соли оби тоза баҳри кор кӯш мекунем. ана ҳамин шеъри аввалини мана буд ки бори аввал рӯи чопро дид. ман хонандаи синфи 6, мана мебардоранд. ман мисли синфи 6 ки аст инҷа? мисли синфи 6 мисли шумо ҳастам. мана мебардоранд, оғӯш мекунанд, мебӯсанд. ту шоир шудӣ мегӯянд. албатта ман он вақт шоир набудам ва шеър набуд ва як мисли як ҷумлаҳо буд ки он кас ҳамис муҳаррир газета мисли як шеър сохтаасту аз номи ман чоп кардааст. фаҳмидед? албатта он шеър набуд, аммо барои ман бисёр як ҳавасмандӣ бахшид. маро ҳавасманд кард ки ман ба ҳамин олами адабиёт, ба ҳамин шеъру сухану насру назм бештар дӯст дорам ҳамин адабиёта. фаҳмидед? ваҳдат барои миллат чун нӯшдору омад, бо кимиёи ваҳдат дарду алам сар омад. вожаи нӯшдору инҷо маънии аслу асаби ҳамин байтро муайян кардааст. шумо вожаи ибораҳои зеринро аз куҷо дарёфт мекунед ки ҳам ба назм ва ҳам ба равии вазни шеър халале ворид намесозад? зинда бошед. аслан дар бораи шеър шумо медонед ки мана муаллимаи шумо хуб медонанд ки олимои бисёр дар бораи шеър, таърифи шеър, чӣ будани шеър бисёр гап заданд. медонед вақте ки шумо дар бораи як мавзӯъ фикр мекунед, дар зеҳнатон ҳамон мавзӯъ пухта мерасад ва фарқ надорад шумо бигзор шумо масалан нависанда бошед, бигзор рассом ҳам бошед, ҳатман аввал дар зеҳнатон ҳамон чиз пухта мерасад. масалан шумо мехоҳед расми портрети модара кашед. масалан пеш аз он ки модара кашед, дар зеҳнатон аввал симои модар, рӯймолаш, гуфтугузораш, суҳбаташ, ҳама чиз аввал дар зеҳнатон пайдо мешавад. ин шеър ҳам ҳамин хел аст. мисли ҳамин корҳои тамоми корҳои эҷодӣ шеър ҳам аввал дар зеҳни одам мепазад. ва шеъре ки шумо нӯшдору гуфтед, ҳамин шеъри нӯшдору, ҳамин вожаи нӯшдору шумо медонед ки нӯшдору як махсус як дору аст ки дармон аст ки гӯё ки ин асотирӣ аст, афсона аст, аслан бештар дар афсонаҳо аст, ба инсон ҳаёт мебахшад. вақте ки инсон ба марг расид, мурд, агар ҳамон нӯшдорӣ хӯрад, аз нав зинда мешавад. ва ман бо ҳамин шеър хостам ки ваҳдат, ҳамин ваҳдати миллие ки 27 июни соли 1997 ваҳдати миллӣ созишномаи сулҳ ба имзо расиду мо соҳиби ваҳдат шудем, ҷанг ба охир расид, ман ҳамон ваҳдата ба чӣ монанд кардам? Ба нӯшдору. яъне ки ба нӯшдорие ки ба одам ҳаёт мебахшад. лекин рамзӣ он нӯшдору ба миллат ҳаёт бахшид. дуруст? яъне ки агар ҳамон ваҳдат намешуд, мисли нӯшдору намеомад, миллат ки ҷонро бохта буд, аз нав зинда намешуд. барои ҳаминам ман
нӯшдору гуфтам ва нӯшдору як қиссаш ҳаст. Ман кӯтоҳ мегӯям. нӯшдору дар агар касе шумо достони Рустам ва Суҳробро хонда бошед, вақте ки ҳамдигаро нашинохта Рустаму Суҳроб ба ҳамдигар меҷанганду Рустам Суҳробро мекушад ва вақте ки дар ин ҷашн Тӯморро мебинад, Тӯморе ки таҳмина ба банди таҳмина модари Суҳроб ба банди дасти Суҳроб писараш баста буд ки ҳар замоне ки Рустам кати вохӯрди бо падарат вохӯрди аз ҳамин Тӯмор туро мешиносад дастбанд. ва вақте ки ногаҳон чашмаш ба ҳамин Тӯмор меафтаду мешиносад ки ин писараш аст, доду фиғон мекунад, гирья мекунад, зор гирья мекунад, ба Худо муроҷиат мекунад ки э Парвардигор, ман хато кардам, нашинохта писари худам куштам, ба писарам ҷон ато кун. Баъд дод мезанад, фиғон мекунад, ба атрофиён мегӯяд ки нӯшдоруя биёред. гӯё ки мувофиқи ҳамин ривоят дар замони Рустаму Суҳроб, ин албатта ҳазор солҳо қабл аз ин ҳамин нӯшдору будааст. иксири ҳаёт мегӯянд, оби ҳаёт ҳам мегӯянд, шумо хондагӣ ҳастед. оби ҳаёт гӯё ки дар ҳамун замон будааст. оби ҳаёт биёред ки ман писарам нӯшаду зинда шавад мегӯяд, лекин нӯшдоруя ёфта мебиёранд ки аллакай дер шудагӣ. алеки хушбахтона ваҳдати мо ки Имомалӣ Раҳмон мисли нӯшдору ҳамин ваҳдата овард, президенти кишвар ҳамин ваҳдата мисли нӯшдору оварду ба ҳамин миллат нӯшонд, ба ҳамин мардум нӯшонд, миллат аз нав эҳё шуд. хушбахтона Суҳроб зинда нашуд, аммо нӯшдору ҳамин ваҳдати мо ки нӯшдору буд, оби ҳаёт буд, омаду миллат зинда шуд. ман дар ҳамин шеър хостам ки ҳамина аз ба ҳамдигар муқоиса кунам. қиссаи Суҳроб ва Рустам ва қиссаи ваҳдати Тоҷикистон. аз хуни қаламҳои бузургон шуда тавлид, бо тифли аламҳои бузургон шуда тавлид, шодӣ ба дили миллати тоҷик расондӣ, бо ғусаву ғамҳои бузургон шуда тавлид. суоле дорам. дар шеъри минбари рӯшанзамирон ташбеҳҳое доред ба монанди хуни qalamҳо ва тифли аламҳо. дар онҳо чӣ маъниҳо нуфтаанд? хуни аламҳо, тифли аламҳо, инҷа минбари баланд аст, бояд иқрор шавем ки ин ибораҳои ман нест. аслан ҳар эҷодкор бояд чизи худашо гӯяд, лекин мо ки ҳамин дар авлами адабиёт ҳанӯз шогирд ҳастем, ҳамин хуни қалам, тифли алам, ин ибораҳое ки дигарҳо истифода бурдагӣ ҳастанд, пеш аз ман гуфтагӣ ҳастанд. ина мо дар ҳаминҷа ҳамин чиза ба орият гирифтем. хуни қаламҳо, шумо медонед ки устод Бозор Собир як китоб дорад, касе агар хонда бошад, номаш хуни қалам номаш. ин ҳамун, албатта шояд устод Бозор Собир ҳам аввалин касе набошад ки хуни қалам, ин дар классико шояд бояд бошад, дар классико гузаштаҳои мо ҳамин ибора бояд бошад, хуни қалам. баъд бо ҳамин ном устод Бозор Собир як китоб чоп мекунад, номаш хуни қалам. лекин сабаби ман махсус ҳамин ибораҳои ба орият, яъне ки мисли қарз гирифтани ман аз дигарҳо, аз бузургҳо, ҳамин сабабаш ҳамин аст ки воқеан ин ба шеър ба Садои Шарқ бахшида шудагӣ аст. як журнал ҳаст, маҷалла ҳаст, маҷаллаи Садои Шарқ. ин Садои Шарқ ягона нашрии миллӣ аст, нашрии миллии Тоҷикистон аст Садои Шарқ. имрӯз ҳам хушбахтона чоп мешавад, зиёда аз 90 сол аст ки чоп мешавад, бо номҳои гуногун то имрӯз чоп мешавад. ва ман ҳамин шеъра ба 90 солагӣ ҳамин маҷалла бахшидам ва гуфтам ки ту, ба маҷалла муроҷиат кардам ки ту аз хуни қаламҳо таваллуд шудӣ, аз хуни қаламҳо ба дунё омадӣ. ту ҳамин хеле содда ба дунё наомадӣ, чунки 90 сол пеш вақте ки Садои Шарқ чоп шуд, солҳои вазбин буд, одамҳо нон намеёфтанд ки хонанд. дар Тоҷикистон 2-3 мактаб буд, маҳви бесаводӣ мерафт, мактабҳо набуданд, бисёр ҳолати вазбин буд, лекин ҳамин журнал, ҳамин маҷалла чоп мешуд. ман барои ман гуфтам ки ту аз хуни қаламҳо таваллуд шудӣ ва мисли тифли аламҳо таваллуд шудӣ. ҳамин аст аслан. ватан гӯяд забонам оташин аст, ҳама ҳарфи равонам оташин аст. агар як лаҳза меҳан нагӯяд, худои меҳрубонам оташин аст. барои чӣ худатон шеър намегӯед? ҳамин саволи бисёр аҷиб шуд. дуруст мегӯед. ман ба саволҳои шумо ҷавоб дода худам шеър нахондам. дуруст мегӯед. ҳозир ман барои шумо шеър мехонам. соати модари ман Хуршед аст. ҳамихе як шеър мехонам. ин шеър як таърихча дорад ки дар деҳа, касе ки дар деҳа зиндагӣ бошад ё тобистон барои истироҳат назди бибишу бобош рафтагӣ бошад, медонад ки дар деҳа аксари то ҳоло ҳам
موسفیدو پیرزنها و پیرمردها ساعت از روی ساعت خیلی ساعت نمیبینن یا از روی ساعت‌های دیواری نمیبینن، از روی آفتاب ساعت میبینن. من مثلا آفتاب در میبینن که در کجاست، میگن آفتاب قیام کرد ها ساعت 2 است یا ساعت 1 است. فهمیدید؟ آفتاب ساعت اونها است. برای من ساعت مادری من خورشید است. گفته یک شعر نوشتیم. ساعت خانه ما خوابیده است، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، سر حسابی همه ای تاب و تبش میداند. از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید گذری روز و شبش میداند. از رقمهای پریشانی عمر، از حسابی همه سود و زیان روز میلادی مرا میداند. ذات و فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است، بی ساعت، بی تقویم. همچون موهای سرش روزی او اسپید است، به دلش اقربکی امید است. ساعت مادر من خورشید است، ساعت مادر من خورشید است. بگوید که شاعری کسب است و یا استعداد ارثی؟ اصلا سوالی که شما دادید از یک گفته الکساندر بلوک سرچشمه میگیرد. شاعری بزرگی روز، بسیار شاعری بزرگی روز که من سخت احترام میکنم، دوست میدارم و کوشش کرده هستم که چند شعرش به زبان تاجیکی از زبان روسی ترجمه کنم. الکساندر بلوک یک سخن دارد، میگوید که شاعری کسب نیست، شاعری قسمت است. این هم مانند از سوال شما. میدونید البته من درباره خودم این گپ نمیگویم، من درباره عموما شاعری بزرگ میگویم که اونها مادرزاد شاعر بودند. اگر ارثی، خیلی که شما گفتید ارثی، از همون از پشت و کمری پدر و مادرشان اون کس اگر شاعر تولد نمیشتن، نامشان به جاویدانه نمیرسید. مثلا رودکی شاعری مادرزاد بود، فردوسی مادرزاد برای نوشتن شاهنامه تولد شده بود. میدونید هر کس با یک رسالت میاد. استاد لایق میگن که هر کس به جهان وظیفه دار آمده است. یا که مولانای بزرگ میگوید که هر کسی را بهر کار ساختند، مهر او را در دلش انداختند. همین شاعران هم وقتی که شاعر شدن برای همون کار آفریده میشوند. باید اونها شاعر شوند، باید برای ملت، برای مردم نیکی و بدی، خیلی که در بالا گفتیم زشتی و نیکی، خوبی و قوه های اهریمنی و قوه های اهورایی باید به مردم فهمانند، باید مردم تربیه کنند. ادبیات هم شما میدونید که ریشش از کلمه ادب است. وقتی که ریشه کلمه ادب است، باید به مردم چیکار کردن که از ادب آموختنشان در کار است. برای من به این سوال تو مختصر همین جواب میدم که شاعری کسب نیست که از پشت شوی شما نان خورید، پول یابید. شاعری یگان کار، یگان کسبی مخصوص نیست که از پشت شما را مخصوص گویند که این شاعر است بیاید به کار قبول کنیم. نه، شاعری این استعداد ارثی است، قسمتی شما است. اگر شاعر شدید، اگر ایجادکار شدید، اگر هنرنما شدید، یعنی که در تئاتر، در کینو هنرنما شدید، اگر کلال شما یگان کوزه ساز شدید، این قسمتی شما است. هر کاری که به زیبایی دخالت دارد، هر کاری که به آفریدن یک زیبایی، به یک رسامی، به نوشتن کتاب، به نویسندگی رابطه دارد، اون قسمت شما است. از قسمتتان نگریزید، خوشبخت شوید که درست عذاب میکشید، شبهای بیخوابی، ملامت ها میشنوید، بالای دست نمیشوید، عذاب میکشید، لیکن لذتش، خوشبختش بعد احساس میکنید. شما چقدر شاعر شدید؟ من اصلا خودم نمیدونم چه خیلی شاعر شدم. من البته حالا اولش این که خودم نمیدونم خودم هنوز شاعر هستم نیستم، چون که در گذشته شاعر برای خودت شاعر گفتن تمام علم‌های زمانه دانستن در کار بود. مثلا سینا، فردوسی، رودکی شاعر بودن، لیکن اونها علامه بودن. علمی ستاره شناسی میدونستن، قرآن میدونستن، صرف و نحو میدونستن، کیمیای میدونستن، فیزیک میدونستن، طبیعت شناسی میدونستن، خطاط بودن. همه علم‌های اول فرا میگرفتن، بعد شعر مینوشتن. امروز من فکر میکنم من خودم شاعر گفتن نمیتونم، چون که ما فقط مینویسیم. گاه یگان شعر، یگان در گزیت هم کار میکنیم، مقاله مینویسیم، شعر مینویسیم، لیکن من فکر میکنم برای خودت شاعر گفتن، حالی من برای خودم شاعر گفتن خیلی حالی باید زحمت کشم.
برای همینم من چه خیلی شاعر شدم نه و چه خیلی شعر نویستم. اگر هم به همین سوالگر جواب دیم، من اصلا بار اول در تقلید به بزرگا شعر گفتم. هر کس کار از تقلید سر میکنه. وقتی که من میبینید که ببینید مخصوصا مردم تاجیک در توی ها شعرهای مثلا استاد لایق میخونن، میخوندن، عروس و داماد تبریک میکنن در توی ها، یا شعرهای مثلا بازار صابر، گلرخسار، شعرهای استاد مومن قنوات سرود کرده در توی ها میسرودن. کتاب هاشون من به دست میگرفتم، من حواس میکردم که میشد آیا روزی که من هم خیلی کتاب چاپ کنم، مثل همینا مشهور شوم میگفتم، مثل همینا مشهور شوم. همه خیلی حواس ها بود، حواس های کودکی. البته در کودکی همه میخواهد کسب نفت شود، کیهان نورد شود، به مخ رود. یک کس میخواهد رسام شود، یک کس میخواهد مثلا طبیب شود و دل زدنی دل آدمای گوش کند. همه خیلی منم در دل هر کس آرزو میکند که منم آرزو کردم که همه خیلی یک روز نه یک روز شاعر شوم، کتاب نویسم گفتم. لیکن بعد من کم کم سن سالم از 20-25 گذشت، کم کم با سن سال از بلاغت گذشتیم، زندگی فهمیدیم، به زندگی وارد شدیم، مشکلی های دیدیم. ما یک زمان در غریبی هم بودیم، در کشورهای دیگر مسافر هم بودیم چند وقت و همه خیلی مشکلی های زندگی دیدیم. عذاب کشتن مادرم دیدم و همه خیلی آهسته آهسته فهمیدم که شاعری همه خیلی آرزو و هوس که نمیشده است. برای شاعری آدم چقدر باید لغت داند، چقدر باید شعرهای کلاسیکوی داند، چقدر باید عذاب کشد. برای همینم من هم خیلی شاعر شدم. در میان سنگ ها آینه دارم تا ابد، پاک دل چون چشمه هایم آبیارم تا ابد. نام من از باستان در بیستون حق کشته است، کوه آسا بیستون و استوارم تا ابد. کاری من تنها نبود شهرآفرینی شاعری، رستم در حرب و ضربی کارزارم تا ابد. بگوید که انتخاب موضوع به الهام وابسته است و یا به جریان زندگی شاعر؟ شاید در نثر بیشتر همین چیز معمول باشد موضوع انتخاب شود. مثلا شما میدونید که مثلا شما میخواهید که درباره روغن مشخصا یک چیز نویسید، درباره روغن مواد جمع میکنید و درباره روغن یک چیز مینویسید. یا که داستان، من استاد قناعت داستان نویس بودم، یادشون بخیر، استاد مومن قناعت داستان نویس بودم. مثلا درباره برای نوشتن داستان سروش استالینگراد که مشهورترین داستانشان است، با خود استالینگراد همین روسیه سفر کرده، قدم به قدم جایی که جنگ شدگی است، مثلا مینه ها کفتگی است، مواد های ترکنده کفتگی است، تانک ها، تمام اون محیط جنگی دیده، مواد جمع کرده، نوشته، قید کرده، بعد آمده از روی مواد هایی که جمع میکنن، متریال هایی که جمع کردن، بعد داستان نوشتن. یعنی که اول شما موضوع انتخاب بکنید، درباره اون معلومات جمع کنید، بعد بنویسید. لیکن در شعر، مخصوصا در شعر غنایی، موضوع انتخاب نمیشه. انگیزه میگیرید. مثلا چه خیلی مثلا من یک مثال میبرم. در کوچه یک روز یک زن شیرفروش، میدونید در کوچه دوشنبه زنهای کلانسال مخصوصا پیرزنها شیر میفروشند. سحری روز بر وقت در به در گشت شیر میفروشند و یک روز سحری کار میرفتم که راننده نقلیاتی که من نشسته بودم همین در یک ظرف های پلاستماسی شیرش خیلی فروخته شده است و همون بارخالتش در دستش نقلیات داشت. همون راننده نقلیات گفت که ای وای بار دارد نگیر. میفهمید؟ کمپیره که در خونکی استوده است و وای مثلا باید بارخالتش باید نقلیات شیند، گفت بارش هست نگیر. خودش آدم خودشو میدونید که آدم بسیار است، گفت نگیر. بعد من از همین چیز میدونید دلم بهش خیلی سخت رسید. همین به جای همون فکر کنید که مادری من باشد، به جای همون شیرفروش مادری شما باشد یا مادر کلان شما باشد، راننده گوید که نگیر. برای همین چیز به دل من بسیار سخت رسید و من رفتم یک شعر نوشتم. همون شعر من میخونم شما با. مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، هم راهنمای مادر، هم راه پای مادر.
هم شمس دلقرینت هم ماه در جبینت هستی چو عرش بر جای بی تخت و جای مادر آسایش ندیدی از درد و غصه اما اندوه زدای مادر شادی فضای مادر قدری تو را اگرچه ما غافلان ندانیم بالاست قیمتی تو نزد خدای مادر گه بخت جسته رفتم گه تخت جسته رفتم غافل که در کف توست مرغ همای مادر ما را گسیل کرده در کنج خانه تنها بگریستی ز هجران با های های مادر اشک نهانیت را جبران چسان توان کرد ناآگهی ما را بخشای آی مادر ما زنگ بسته هستیم آیینه کاری از توست این جرم و کین ما را از دل زدای مادر در این سرای کهنه بس نوحه ها کشیدیم یک لحظه علت را از نو سرای مادر تا دست سرد پیری از دامنم نگیرد بحر بزرگ مهرت تو دیر پای مادر تو دیر پای مادر شما چرا از زندگی خودتان نقل نمیکنید؟ میدونید یک بزرگوار فرموده است که تاریخ جهان از سرگذشت بزرگان عبارت است. از سرگذشت بزرگان عبارت است. من برای چی از حیات خودم نقل نمیکنم؟ به اون خاطر که حیات من حالا آموزنده نیست. حیات من استاد صدرالدین عینی آموزنده است. شما یادداشت‌های خواندگی هستید؟ قاره اشکمبه مرگ ستخور خواندگی هستید؟ همون اصلا از حیات خود استاد صدرالدین عینی است. حیات استاد صدرالدین عینی یادشون بخیر قهرمان خلق تاجیک بودن. انا حیات اون کس سبق دارن. حیات ما حالا من فکر میکنم اینقدر هم آموزنده نیست. اما من مختصرا به شما همین قدر میگم که من هم مثل شما بیشتری شما من میدونم در دیه تولد هستید. من هم مثل اکثری شما در دیه تولد شدم. حیات من هم مثل همون در کتاب ها هست. حیات من هم با همون حتی من یک نسلی هستم که من در درو اشتراک کرده هستم. امروز درو نیست، امروز کمباین میدرود. من در درو اشتراک کرده هستم. در خیرمن گندم جو جمع کرده خیرمن کوبی کرده هستم. همخیل در اصلا 11 سال مکتبم در دیه خوانده هستم. بعد بار اول دوشنبه دانشجو شده آمدم. من کوت پرزیدنتیکتی خوانده هستم. بار اول آمدم دوشنبه شهری بزرگ. من چراغی که راهنمای روایه نمیکنم، چراغک سرخ باشدم میگذاشتم. راننده ها من هرچی میگفتن که آخه نمیبینی چراغک سرخ است. حیات شهر من حیات شهر ندگی بودم. آمدم در همینجا حیات شهر با آیسته آموخته شدم. دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم لغزاده ختم کردم. بعد اونجا اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان ماجستراتور خواندم. بعد اونجا حالا در همین اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان اسپیرانت هستم. بعد سال 2015 با دعوت شاعر خلقی تاجیکستان محمد غویب به گزیت جمهوریت، روزنامه جمهوریت شاید شما دیدگی هستید، به روزنامه جمهوریت به کار آمدم. اول جای کاری من که در زمان دانشجویی همکاری میکردم کار میکردم مجله استقبال است، ژورنال استقبال شاید شما میخواندگی هستید. بعد مجله استقبال سال 2015 به گزیت به روزنامه جمهوریت نشریه دولتی جمهوری تاجیکستان که مؤسسش پرزیدنت کشور است اونجا سری کار آمدم و تا حالا در جمهوریت فعالیت میبرم. همینقدر حیاتی مختصری حیات فعالیتی من همینقدر است. با شما کدام نوع شعر پسند است؟ شعر سفید و یا عنعنوی؟ در یک عائله من همیشه به سوالتون همیشه یک مثال که جواب میدم. در یک عائله 5 تا فرزند باشد، 5 تا فرزند خصلت خوی گوناگون دارد. میدونید یک تاش مثلا زود میرنجد، یک تاش بسیار خوشگوی است. مثلا یک فرزند، یک فرزند شما تنبل است، یک فرزند شما زیبا است، خوش گپ میزند اما مثلا مکتب خوب نمیخواند. یک فرزند شما بسیار وای است، لیکن بسیار شوخ است. دو بچه که خوب است اما شوخ است.
лекин ҳамун 5 фарзандатон ҳамеша нағз мебинед. ҳамин хел махсусан модар ки дилаш дарё аст, ҳамин 5 фарзандаш бо тамоми неки будаш ҳамин фарзандашро дӯст медорад. ва ҳамин шоир ҳам, эҷодкор ҳам хоҳ ва шеъри сафед бошад, хоҳ ва шеъри озод бошад, хоҳ шеъри суннатӣ бошад, аз ҷумла ғазал, дубайтӣ, рубоӣ ё ки ҳатто ҳозир як шеъри дига биромад бисёр маъмул шуда истодааст, ҳойку 3 мисра аст. ин аз ҷопониҳо ба мо омадагиаст. 3 мисра аст. як ду се ҳамин 3 мисра кӯтоҳ аст. номи ҳамун шеър ҳойку аст. ҳойку аз забони ҷопонӣ. медонед ҳамин ҳамаш барои ман азиз аст. мисле ки як модар тамоми фарзандашро бо тамоми хислати хӯяш нағз мебинеду дӯст медораду аз оно дил канда наметавонад. манам шеърҳои озода дӯст медорам. шеърҳои озод дар ҳамин китобҳоям шеърҳои озод ҳаст. дар ҳамин шакли шеъри озод навистага ҳастам. дар вазнашон озод аст. вазнашон озод аст. арӯз доранд, вазнашон озод аст. ва шеърҳои суннатӣ ҳам ҳаст. рубоӣ, ғазал, дубайтӣ. лекин шеъри сафед надорам. шеъри сафед. албатта дар сиёҳнависам баъзе шеърҳои сафед навистага ҳастам. ҳойку ҳам навистага ҳастам 3 мисрагӣ. тарҷума ҳам кардага ҳастам шеърҳои Есенин, Евгений Евтушенко, Ника Турбина, Александр Блок, 2-3 шеъри Лермонтов ман тарҷума кардага ҳастам. дар инҷа дар китоби дуюмам агар шумо хондага ҳастед, дар охираш 3-4 намунаҳо аз тарҷумаҳои ман ҳам ҳаст. лекин шеъри сафед надорам. бигӯед ки дар зиндагӣ шумо ягон бор ошиқ шудаед? ман дар суҳбатҳои алоҳида дар бисёр ҷо фикр мекунам ки ҳамин фақат эҷодкорро ошиқ мешуда бошанд. ҳамин шоир, ҳунарнамо, рассом ҳамино ошиқ бошанду дигаро ошиқ набошанд. медонед ишқ як мӯъҷиза аст. ишқ як неъмат аст ки ба ҳама дода мешавад. ба ҳама дода мешавад. лекин ишқ танҳо байни хонум ё ҷаноб не, байни мард ва зан не, байни як ҷавонписар ва байни ҷавондухтар не. ишқ агар шумо эҷодкор бошеду ошиқи на танҳо занҳо ё агар ошиқи на танҳо занҳо балки агар ошиқи ватан набошед, агар ошиқи гулҳо набошед, агар ошиқи китоб набошед, агар ошиқи модаратон набошед, агар шумо бо паррандаҳо ишқ наварзед, агар шумо ошиқи бӯи гул набошед, агар ошиқи бод, ошиқи насим набошед, ошиқи баҳор, ошиқи зимистон набошед, шумо эҷодкори асил шуда наметавонед. шоир будан, умуман эҷодкор будан ҳамин аст ки тамоми дунёя дӯст доштан аст. ин дунё медонед нек ҳам дорад, бад ҳам дорад, хор дорад, гул дорад, ҳавои гарм дорад, тоқат карда наметавонед, ҳавои сард дорад ки ҳамин қадар гарм мепӯшед, лекин бо хунук мехӯред. лекин ҳамаша дӯст доштан дар кор. шукр гӯям зиндагиро бо ҳама неку бадаш устод лоиқ мегӯям. ҳамин шукр гуфтан зиндагие бо ҳама неку бадаш эҷодкори асил бояд зиндагие бо томи неку бадаш дӯст дорад. эҷодкори асил ҳамун бада бояд аз ҷомеа берун бояд накунад. бояд ҳамун бад инсони зишта бояд тарбия кунад, ба некӣ бояд ҳидоят кунад. як шеър кати шумо медонед ки ҳамин қиссаи мухтасар мегӯям, суҳбат тӯлонӣ шавадам. устод рӯйда ки шеъри бӯи ҷӯи миллион оят ҳамея, ҳамин шеъра ба шоҳ мехонанд, яке аз шоҳҳои сомонӣ. вай ба худ мебӯяд, мегӯяд ки ман вай медонед шоҳ дар як вилояти дигари ҳамин он вақт ба медонед давлати сомониён як империяи бузург буд, дар як вилояти хушобу ҳаво рафта хоб кардааст, сабзазор будааст, ҷои хушобу ҳаво будааст, шикор кати машғул шудааст, май нӯшидааст, рақсу бозӣ ташкил кардааст, канизакҳо рақс кардиянд, ҳамаҷо хор рафтааст, кори давлат мондааст. баъд устод рӯйда ки бо маслиҳати вазир Балъамӣ ҳамин шеъри бӯи ҷӯи миллион оят ҳаме ё диёри меҳрубон оят ҳаме мир шоҳ ҳасту мир моҳ ҳасту бухоро осмон мир сӯи осмон оят ҳаме. баъд мир мегӯяд ки ҳамин шеър бинед як шеър, ҳамин як шеър 5-6 байт дорад. ҳамин шеър чунон таъсир мекунад ба шоҳ ки мегӯяд ки воқеан ман моҳҳо боз инҷа ба хоб ҳастам, бо айшу ишрат машғул ҳастам, кори давлат мондааст. мӯзаша шумо ки филми рӯйдаки дидига ҳастед, қисмати шоира кафшаша напӯшида ба асп савор шуда рафта ба Бухоро бармегардад ва ба кори давлат машғул мешавад. бинед як шеър таъсираш ҳамин қадар бузург аст. барои ҳаминам
вазифаи шоир ҳамин аст ки неку бада бояд ҷудо накунад, нека бояд истоиш кунад, бада бояд ба роҳи нек ҳидоят кунад. дар бораи устодони худ каме маълумот медодед беҳтар мешуд. саломат бошед. мавлонои балхӣ як шеър дорад, мегӯяд ки ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд муллои рум, то муриди шамси табрезӣ нашуд. ё ки устод муҳаммад ғоиб мегӯянд болоравӣ гарон аст, устод нардбон аст, шогирдро ба ин бом устод мебарорад. воқеан ҳам ҳеҷ кас аз пеши худаш шоир намешавад агар раҳнамоӣ набошад. агар як устод ӯро раҳнамоӣ накунад, агар ба ӯ маслиҳат надиҳад, роҳи дуруст агар нишон надиҳад, вай роҳи ғалат мемирад. ё аз худаш меравад, ё ба ғурур дода мешавад, мағрур мешавад, мегӯяд ана ман шеър навистам, ана ман рассом шудам, ана ман ин касба ёд гирифтам, вай касба ёд гирифтам, дигар тамом худша бузург ҳис мекунад. мебинед ки дер ё зуд шармандаи ду дунё мешавад, расво мешавад ба қавле. барои ҳаминам устод агар раҳнамоӣ накунад, гоҳ-гоҳ ҳушдор надиҳад, гоҳ-гоҳ гӯяд ки аз роҳи рост баромадӣ, ба роҳи рост баргард, агар ҳамин таъкид накунад, шогирд кӣ мешавад? рафта ҷоҳил мешавад. барои ҳаминам ман ҳам дар зиндагиам аз чанд кас миннатдор ҳастам. аввал аз модарам, аввалин устоди ҳамаи шумо ман медонам ки модаратон аст. ҳамин забоне ки аз модар меомӯзем, аввалин муаллим модар аст. ва баъдан омӯзгорони ман дар мактаб ҳастанд. устодои ман ба неки онҳое ёд мекунам. устод рустами ваҳҳоб ба аввалин китобчаи ман сарсухан навистагӣ ҳастанд. латофат кенҷаева ҳамин китобҳои мана чоп кардаги ҳастанд. назри яздон, шоири халқи тоҷикистон, назри яздон ки бо маслиҳаташон ҳамеша моя иршодгарӣ мекунанд. устод алишери муҳаммадӣ ки мисра ба мисра шеърҳои мана хонда маслиҳат медоданд дар замони донишҷӯӣ, имрӯз ҳам маслиҳатгари ман ҳастанд. ва устод хайрандеш ки ман солҳо дар маҳфилашон, маҳфили ҳамешабаҳор, шояд шумо рафтагӣ бошед, иштирок кардагӣ ҳастам. ва дигар устодои ман ки барои ман забон омӯхтанд, забони адабиёт омӯхтанд дар мактаб, дар донишгоҳ, аз ҳамашон миннатдор ҳастам. ман инҷо албатта номи ҳамашонро гирифта наметавонам, лекин аз ҳамашон миннатдор ҳастам. ва ман ба ҳамаи шумо мегӯям ки агар шумо ҳам хоҳед ки ба кӯи мақсуд расед, ба мурод расед, ба мақсаду ҳадафатон расед, ҳатман домани устода гиред, ҳатман домани ягон муаллими пурқувват, дилсӯз ва донишманда гиред. ба монанди дили худ дил наёбӣ, чу ҳавлии падар манзил наёбӣ. нишинӣ бо хиратмандони дунё, ба мисли модарат оқил наёбӣ. диёри бостони ман, нахустин остони ман, бихоҳам номи ту монад дар шеъру достони ман. аз боди хазони худ ҳаросон лола, чоки дили мардуми пурармон лола, ангушти ҳинобанди арӯсон лола, шери тари шоири хӯросон лола. чӣ мушкил офаридан тифлакеро ки модар кашмакаш бо марг дорад. ту гӯӣ ки дарахти фасли поиз ба нӯги шохааш як барг дорад. чӣ барге? барги сабзи зиндагонӣ биларзад ҳамчун набзи зиндагонӣ. душанбе пойтахтам шаҳри гулҳост, душанбе шаҳри духтарҳои зебост. басо дилномаҳо ин ҷо навиштанд, душанбе шаҳри дилҳои мубаррост. сари ҳар кӯчааш дилпора бинам, ҳазорон ошиқи овора бинам. ба чашми духтарон аз ишқи сӯзон, фурӯзон ахтаре ҳамвора бинам. дар ин ҷо ҳар касе дилдода бошад, дилу ҷонаш ба каф истода бошад. касе ки дар рагаш хуни ҷавонист, ба кӯи дилбаре афтода бошад. душанбе даргаҳи сулҳу амонӣ, бухоро нусха аслу ормонӣ. беҳин унвони ин шаҳри муҳаббат,
جوانی و جوانی و جوانی. منور روز شبهای دوشنبه، معطر باغ گلهای دوشنبه. روی گر مسکو و پاریس و لندن، نمیابی تو همتای دوشنبه. زیبا و راغ شاید نکهتی عشق، جوان و پیر او از ملتی عشق. در اینجا مال و ثروت هم نیابی، تو میابی مسلم دولتی عشق. روزشوکان مرا گفتی زینو بشمار، زینو چشمان خود را بند. همین بود آخرین خواهش، همین بود واپسین لبخند. شمردم تا 1000 و اند، کجا پنهان شدی ای یار؟ نمیابم نشانت را پسی دروازه و دیوار. تو رفتی از برم ناگه به بازی های طفلانه، پر از عکسی صدا کردم در و دیوار و تخانه. زی دوری آمد این آواز، نپنهانم پسی دیوار، نهانم در پسی آزار، پسی تقدیر بیزینهار. مولانای بزرگ میگوید من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم، باید هیچگاه من نیاسایم. به خاطر آنکه شما من امروز در همین محفل وادار کردید که باید هیچگاه از خودم قانع نباشم، بیشتر باید کار کنم، بیشتر باید لغت دانم. این خیلی سوالی که شما دادید حاضر من واقعا بعضی سوالا به فکر وادار کرد که واقعا چرا همین خیلی است، اصلا چرا همین موضوع همین خیلی است. این سوال های شما من وادار میکند که آینده من بیشتر جستجو کنم. به همتون تشکر و برای آنهایی که اینجا شاید نوبت سخن به اونها نرسید، از اونها نزد اونها من معذور هستم. و یک شعر میخونم با نام کودکی. اصلا همه دلش به کودکی گم میزند، به کودکی بیغمی. کی وقتی که خواهید میخیزید، کی وقتی که خواهید خوب میکنید، چیزی میخواهید مهیا میکنن میخورید، اون وقتی که میگذرد دلتون به کودکی بیشتر گم میزند. برای من با شعر کودکی جنبست میکنیم. برای همتون تشکر. بار دیگر میگویم که از دیدارتون شادم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. کودکی بازاچه های خواهری من مانده است. کودکی در خنده های دادری من مانده است. با ندای کودکی همسایه توبش در بغل. کودکی تاها در پشت دری من مانده است. صد هواپیما ز کاغذ ساختم با آرزوهای سمایی در سری من مانده است. خانه ها می ساختیم از لای و خس ویران شدند. کودکی در خانه چشمی تری من مانده است. از کبوتربازی ما بام ها می شد خراب. اندرونی بالشم بال و پری من مانده است. قصه هایی که شنیدم بی اثر از یاد رفت. در دلم افسانه های مادری من مانده است. هر سحر آینه رسم پیری من می کشد. هر سحر آینه رسم پیری من می کشد. کودکی در باغ سبزی باوری من مانده است.